istri Bapak Effendi kalawan mas kawin mas 5 gram dibayar kontan. Bayar kontan, bayar kontan, bayar kontan, bayar kontan, bayar kontan, bayar kontan, bayar kontan. Ibu-ibu resepnya kan keras gitu ya. Rupanya lehoy. Aduh. Cicing, sabar hager geta maneh pas bulan puasa. Kamari orang ngaborong baju lebaran. Terus pas tepung duit. Cicing, sabar hager geta maneh pas bulan puasa. Kamari orang batal puasa. Terus Gara-gara ngorong. Artis ramuan. Ya. Ini kita kewe. Ya. Katel. Satu kata langsung nempel. Iya, jangan lupa saksikan channel Acha Rama terus. Iya. Mantap. Like, comment and subscribe. Oke. Subscribe gratis coy. Oke. Come to dance. Do you want it? Talk the music. Kejadian semacam itu neng kebahagiaan bapak ayah dupa hidup naik oke bermatur simpuring dua calon pengantin oke dua saksi alhamdulillah pangan sarang sepangasa pesawat gitu nih mohon oke kesepuhan yang tadi simpuring ngaros bunga hese atau masyarakat dukung Tuhan upatiha bah ekolot berbeda gitu tanya dari mah perlu ke barokahnya mudah-mudahan pelaksanaan pernikahannya dipapali kelancaran kalau subhanahu wa ta'ala ayah dinafkah barokahan di rumah tangga. Nah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hampura simkuring mah cicing lawang pantau halangan ngaliwat. Hampura simkuring mah make pidato betul kuring geus teu kuat. Betul berenang. Jadi anu siap kumpulna. Dia suang sang kedua. Ciksa main warna tahu. Kok mereka baru suang kedua. Tali mah dua sekali. Tali cara main Muhammad Syarif Hidayah. Mungkin kamu kabelnya membaca cara apalkan ya asalnya Abi Tarima Nikah Karalin Putri Bapak. Ya, kalau mas kawin umas 50 oh 50 suka kosong bayar kan tadi ayo kita sana jangan corona lagi kontak udah padahal dia ayo oke menang dia mas kawin 5 gram tenang sangat berharga dan marginal cukup mas kawin teh iwan kalau menjaga gitu saipan juga nanti dedek sampai upah hade pembuana gede buru-buru ini ngagonya oh rusuh bapak teh teh kana ngagonya kana lah hampura-hampura pagi di walimah suhur walimah bunga suhurnya biasanya nasi itu mah kudu nana bunga satu kebahagiaan hamba Allah yang bisa terlaksana kawin disaksian kudu dulu jeung waraya tapi saya kalau untuk kesaksian kudu dulu jeung waraya alhamdulillah kamu bapak wali kesana baik ya Muhammad Sarif bapak nikah hadir bapak hadir kalau mas kawin mas semoga dibayar pernikahan jadi nyala baik dipandu kan mikirkeun pandu wae nya dipandu menang wali mah dipandu anak dipangantin laki mah teu menang dipandu nya teu menang dituntun doge ke kamar asup sorangan moal dituntun hadirin hadirin rahimakumullah supados langkung barokah dina ieu acara urang awali khutbah nikah mungkin sabada khutbah nikah aya istighfar kontakkeun badi minta pangampura ka Gusti Allah maca ada Islam kurang bisa ucap kali jeung lampahan teh mana maca
الحسنى ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وإن الله تعالى حل النكاح وندب عليه وحرم الشبه ووعد عليه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. istighfar selamanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sadaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mak saksi siapkan dengarna soca dan Muhammad Syarif bapaknya Abdi tarima nikah kandang lagi Prabu Tita putri Bapak Effendi Permana kalawan mas kawin mas 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Ayo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kamu era sorangan mah. Iya bener. Semua di masa usia. Dinya. Tuh. Main udah ada. Ada kapanganten lah. Gendeng. Mere surprise. Ayan, ayo. Jangan bikin kemarin dago-dago. Sore-sore. Iya, makasih ya. Oh, balik isu.